Brand niya. Brand. Yan. So, mayong adlaw nyo dala guys, magkaon ako diretso ah. May say noodles tami kini mo ni akong paborito dyan ako ni noodles. Nanapad di kanon, wala, pait sa kayo. Una ko na itong kanon guys kay para noodles na natin ang pagkumahan. Hindi mo tiko. Madam. Kana yan nga mauta basta walay ko ni tinidor oy, na tinidor. Guys, di siya madala kung kutsara. Ay, samok-samok oy. Tagod. Basta makabantay mo guys ba nga. Di ako magtinog-tinog kay basta noodles ang sudan, nami kay focus yung kaon. Ano na? Noodles. Lang. Sakto yun siya guys. Hot and spicy yun na siya. Look at the soup, oh, so red. It means so spicy. Bless you.
Whew. I think di na ako mahurot ang sabaw ni guys ha. Basin siya. Sweet. Okay, utok manggod ta diri ka. There's a lot of Nut. Ano na maya? Hindi na ako mahurot guys. So my video is done. So guys, thank you for watching. Bisa na ako, be. I challenge you to Be. try this. Try eat this noodles. So don't forget to click the notification bell. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Advance Merry Christmas, and I wish you all the good health and a good bands to the family. And thank you. Bye bye. Peace.